Bueno, lagunak, bagoaz. Gaurkoan erakutsiko izeu nolakoa dan Filipinetan mendi bat egotzea. Gaurkoan igoko pukin bato, uste dala, eta Zamaleko mendik altuena. Cuidao. Así que hoxe, ale. Bueno, bagoaz, Ikuste gutxi falta dela. Eta oso politxa, egia esan. Hortxe Kristin. Eta hor, Andrea. Say hello to the camera. Hori bai, izerdia. Hemen lokura bat. Osea, bagoitzak 3 litro ekarri baitu minimo. Zuenek guzkia eskutatzean eguzkia eri da mendebaldetik eguzkiak urtzen du goia gailurretako elurrak hemen elurra ez baino euskia parri regalar. Aitza zure? Ja, zubeak izango. Zubeak no... Bai, zubeak, danak. Aitza esun bakoitza, zubeak. Venga. Joder, Flish Trail, no baino edatzean, Imperio. Mira las vistas que hay. Es la hostia. Bueno, eta mendibueltak. Nolakoa dira mendibueltak Filipinetan. Bueno, azteko, normalian pagau berda. Zahartzeko mendira. Eta gainea batzutan derri hortu itizue gia hartzea. Naizte izan, mendi errex bat, hola bidea markauta ona. Ordu pagautzezu environmental fee, entrance fee, eta gia. Hori askotan. Zorionez gaur inorrek ez digu esan, eta gu gaur egin dugu. Eta gero ez dira hola ikusgarriak, egia esan. Suertiak, gure lekuan bastante politxo dira. Bueno, monua kentzeko, ondo, nahikoa. Oh! What's that? The Pavarotti? The sing. Ah, it's Filipino. Yes, I'm a Filipino. It's like opera. No, this is just a choir in my church. Ah, it's from a church. Iwan ko yung bike ko po. Yeah. Are you like you compete like a competition biker? I know. Because this looks like very competitive actually. You go alone? Yes, I'm going down now. Don't. Siguro po kay murag na ano mga ata mo po nalahos mo siguro mo sa tikas po or iyatong kauban po. No. Wala may kauban. Ay kami lang. Okay po. Sige po. Bye. Bye-bye. Bye. Have a good day. Dana ulertuta, no? Yes po. Diyan lang po sa unahan. Okay, thank you. So we are almost there, right? Bye. See you. Sustu emango dugu, Andrei. Excuse me. Joder! Hostia! Joder! Hostia! Hostia, sigo youtuber. Upa, hori... Instagram, YouTube, dame. Impossible en Instagram. De locos. Ja. Aurra, junda. Silla hortxe do. Zanago, ia hilda. Hilda, argi izauta. Summit. Ayo, main uto. Mayunoto. Dano ba misa diri ma'am? 30 pesos. Sira mo. 30 pesos or what? Tatlo kami. Why? Entrance. Why entrance?
Why entrance? I came by... Zati web pagatzeko, tontorrea jau gehalako. 30 peso. Hau da tontorra. Bai? Holaxe, eske danian, aire arnaztatik, fi, pagau merda. Buah. Hau da, tontorra. Bueno, guen gaude, Samal islako puntu ikaltuenean. Eta Samal isla do, nire irian dabaon onduan. Eta dabao da, hori guztitu zuen txe horiek dabao da. Eta hoxe, ferrian, 5 minutuan etortzezea, iaia gratis. Love is in the air. Na, 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 na. And I said I can pay GCash if you have GCash. Yeah, and you took the number, but then you won't pay it, right? Yeah, at least the gesture is there. So then you feel alright because, but you won't pay because it. I can sleep. I mean, I would feel bad. But if you so, I mean, I asked to the other people, jende gehiago zen, tontorrean, and they didn't pay. I mean, it's always, because we are tourists, they see us like a tourist, and they always want to get our money actually. Okay. See, I'm easily, what do you call this one? Easily Manipulable. Yeah, yeah. No, that's I don't like it when I owe something yeah, of to course, someone. of course. That makes sense, yeah. Ara, persona bat. Beitu, hau edan adia sustraiak eta dago harriei helduta. Because this is a rock, actually. It is. I think the tree grew on the rock. Yeah, See, even roots can go to rocks. yeah. That's a great motivation. That's yeah, even roots. Even roots grows into the rock, so you have to take that as a lesson in life. Take that lesson in mind. Yeah. España se quema. Nuestros bosques arden. Bueno, eta aprobetxatuz mendian gaudela, nahiko nuke esan, nahiko nuituzke goraipatu nire lagunak dian Sara eta Intzak, korrikalariak. Oso ondo edalako entrenatzen. Ustez flixako edea entrenatzen, baina flixa urruti dago, así que nik uste nahi badu ebeiek, udarra hontan karrerak alkoitu egin. Eta hoxe, diabineska oso majak, bueno, sin más, mendizaliak, euskaldunak, ez dakit, etxako mokoa dira, eta eman support pixkat behien kanalei, behien Instagramei, eta nire ere bai, eta hola, mendiko komunitate hau hasten jungo bat da. Hoxe, animo, neskak. Ojito, hor bitxerri daudela. No, don't worry. Más pare harri hartu. Maybe we can go somewhere. Ah, yeah, okay. Beti gua, txakurrak. Txakurra kanpora. Okay. Nena, gau txerritxua. Ez da ikustean. Wow, it's huge, huh? Oh my God, I'm gonna cry. No, don't worry. Once you're in the road, then it's okay. Promise? Promise. But I also have this road. Oh no, listo. So, finish. Eskerrak jauna. How was the feelings? Horrible. Horrible. The mountain it's not for me. Ayuda. I like the mountain, but I will go up by car.
Yeah, San Marcial. So you don't like mountain? No, I don't like hiking. No, I like the mountain, but I don't like hiking. Bueno, ba, hoxe izan da, Ana. Que esan dizut inglesez, ida para tu canal de euskera, no? Ja, baina... Hori. Baina, bueno. Mendilla oso polita, igoera horrible. Eta hoxe, bale? Oain ondartza goaz, baskaldu. Eta disfrutatzea, aio. Gracias a Dios. Finish. Vale. Bueno, bukau behar nun bideoa, baina behitu. Hemen akutsiko izeu, nola esatea? Extra... Nola esatea? Escena extra ez dakit. Hau da, Jimny bat. Ez romantizau inoiz. Kanpo etortzen zatenean, hemen guan nola moitzean. Halo. Ez dago tokirik. Esatean, ni un alfiler.